ngisho ngoba usisi Ayanda utheme ekhuluma wakhuluma wanabo ukufaka izinto eziningi ebeyisenhlizweni yakho othi uphakathi kancane ngenzele nobashuthe bangibona ngoba ngixolela manje ngibona ngilongithi nje kufanele ngibone nami ukuthi ngimuhle ngiyafaneleka ngowesifazane othanda uNkulunkulu ngowesifazane okwazi ukuthanda omunye umuntu wesifazane ngowesifazane ongenawo umona ngowesifazane okwazi ukubalala ukuthi ukhonza phi akuhlangene nami ukuthi wena upolitika akuhlangene nami ukuthi wena uhlala akuhlangene nami okuhlangene nami ukuthi uyinkosi kasi ungowesifazane unobizwa kangabawesifazane basabizwa lapho wena uhamba uqonde ubonakala ukuthi wakhiwe kahle njengami lendlela wakhiwe ngayo iyona efanele ube ngayo ngiyangizwa yini ukuthi wena ubona ukubile lokho lesonto hayi simele manje kubuhlungu ukuthi ukulibana kwethu sivele sithathe into zasemakhaya ukuthi ekhaya abakuthathi notice kangakanani ekhaya bakwazi ukuthi uba wena ukwazi ukulungisa into yasekhaya ukuthi ekhaya unotiseke ukuthi ekhaya bakubona ukuthi uyenza ukhulumelisa futhi fanele sikuthathe serious kangakanani kini ungayilungisile yokuthatha uqala ekuthenini wena umekhaya ungekho into yenzayo productive but wandengana bazokuthatha kanjani serious hayi siwela sibheka thina siyajaja futhi siyabuka thina sizokuthatha kanjani serious lungisa ekhaya thatheka serious ekhaya ukuthi bahebe but immediately ngena nesitep sami ngena ngimuhle ngismile immediately ngismile nothing that's usually inkinga zakho zakwakho awucawe into zakho emakhaya asisifika la sivula indlebe ebese sizwa okunye ngoba the minute sizwa okunye asihambe lokho sikuzwile okusakhaya siphume nokwasekhaya yena hayi kodwa kanubambi into okade uyihambe awukwazi ukusuka ekhaya bese ufika la ube happy uzenzise bese uphinde ekhaya ufike uzosebenza phi uzohola bani uzohlala nobani izona nkosikazi engomuntu yedwa yabona inyama nomphefumulo akuhlangane nomoya akuhlangane kube yinto ngithi yabo it's difficult to recruit other people uma wena usabuka ngeso lokuthi akuyena umuntu bo yinto nje watshelwa yona wayizonda nawe ungakazi chance yokusondela yini wezokuthiwa kuzosifundiswa usindi imbandwa ababuholi kwakuphi bese omunye akazi itshelwe ma ake bafika nje lapha ehholo bafike babamali akasasha manje sibine ngithamani athi lamaphilisi abo athi yini nikhuluma umuntu kaNkulunkulu olethwele wena because there is a reason to meet each and every person who come on more there is a reason why you met this person find that reason it's not